Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhyid dina wa yuqimus syariah. Batuanna melo napatua agamai endrenge napatokong syariatna selengi yaro najallo papasenna tomatoy makada napatua ajumate nenia napapucu take aju marakoe menjepu werkada papasenge werkada puang mapancajie na lesu malebang temapacingi miroriolo rekada wahyu asana pada rekadana nabie pada to rekadana korang malabie rilalenna korang malabie engkari rampe makada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Nebarae puang Allah Ta'ala marakada makesinge si pada aju-kaju makesinge angkata makada wa masal kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah endrenge nebarai toy wange wakada majae si pada aju-kaju majae. Surah 10 pa ayat 27. Jadi situru ayat rirampe atorong-atorong syariae wadingi lipak kasengi aju-kaju makuniro ada wayue makutoiro jelokna ada papasena ugi makada napatuo aju mate napapucu take aju marakoe akatana agamai arega ade mate nasabak de napajopai tawe matoroi atua ilino iaro melo napatuo paimeng to fute inong kinonge rilalena lontara ingka turuki akala barakang ritau mulle patuai ajumate si bawa papucu itaki ajumarakoi makada sewani ula maduanna bukang matelu doang atau lopa mapana arupa tau akatana iyana ritu napi taki contoh manassa makada nareko matuani olokoloero marakoni ulina wedi malomo mancaji malolo paimang metamorfosa iaro riasa mapucui paimang si bawa telun rupa olokolo riampero mancaji tanda-tandai nareko engkani temalindunge ritana soe yana itu mendre angke na olokoloe nasaba masoli elina ula ulina masoli ukange si bawa udange atau lopae masoli toni elina na yamiro riolo maperi tarala dia digangke na endreng kato matu tauri palomo toro ripuang Allah Ta'ala situru ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada yuslihullahu fi laila yuslihullahu fi laila ripade cengi ritu ripalomo ritu rilalana siddiwenni jadi angka siddi tau mula-mulanna tau samami biasa tau samami biasa merita ritau lainge sisenna ri paturungi tarima wahyu pole huang Allah Ta'ala mancaji panrita si bawa ri pataraka alab birinna mancaji to soleh rimun rimenre alab birinna mancaji to syahid gangkana yakka mancaji to siddika dimundri tarimasi wahyu pole rifuang Allah rifuangi akai mancaji nabi atau bicara ugina mancaji to manurung pangka lebirini ria lampe tarukiri
korangi. Melebi surah An-Nisa ayat 70. Ditela telulongang papenyamena fu Allah Ta'ala. Yang itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betulna endrengi nigi tunduk tong rifu Allah Ta'ala dan niat surana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanara reki wairo si bawai ia lolongange papenyaman nafung Allah Ta'ala menaro koromai nabi-nabi dan niat to siddiq dan niat to syahid dan niat to saleh endrengi ia reki wairo masero kesingi ri pancaji selau marepet. Surah apa ayat 70. Jelokna ayairo nareko tunduk kiri parentana puangi riola lalana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadiki lolongang papenyamana fu Allah Ta'ala mancaji nabi ya rega tosidika imagi to syahid imagi to saleh yai pangka papenyamang ri pangatangangi umat selenge yaro na perintaki puangi sini melalui rilaleng sampajang padoangang ri Fatihah Makedah ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim tirwakeng puang laleng melempu lalana wawang ia pura mawerenge papenyamengemu masa menaruh. Surah Sidih ayat 6 letuk itu. Ia wawang pura ri werenge papenyameng yang itu nabi to sidika to syahid niat to saleh. Lalana menado na perintaki puangi sini melalui riwetu masam pajata. Riasange sempajang iaritu mangolo mangada rifangi melau. Ia ripake melau iaritu patihai. Turu adana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada la solata lima lam yakrobil fatihatil kitab. Tiga sempajang napunai tahu de na baca fatihana kita kitab Bukhari. Akatana ribaca pi fatihai si bawa ripakenai lisakna melau ia naro riasa masam pajang. Jadi ripalawangenna umat tolinoi engka melo tompo tau lolongang wer apa tiruang boleh rifuang Allah Ta'ala. Ia naro na pesangeng tematuai ugi ritela tau fute inong kinong. Iamu to temanurung bicara arakna rikorange nazirun maca horo ripakasengi nabi nasaba ripatompoi berita pat disengeng oleh rifuang. Na ia wedingnya tompo tarima wahyu oleh rifu Allah Ta'ala majepu umat selenge umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia sini meloi laleng papenyamung puangnya ripatihai nasabak sempajang ia nara wedi molo laleng apa cingang dan niat alam purangnya ri agamai makuniro naritalla to putih nong kinong ia wedi patui ajumate papucu itaki ajumarakoi ia toro riasa malindrung daripada leling atau ritanasoi ia muto riasa melok patokongi pasorong pesina tanah ugi nasaba ada melebi ugi ia muto natampu syariatna selenge rikorang melebi napani wedding aman si bawa salamat tolino nasaba melebangnya adalah ripak banuai jaji temanurung meloi tompo pada itu temanurungi miroriolo dipaturungi ada melebi na pake mau toro atu na pak banuai barak tuai si bawa adale na pasenang makunirayolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.